धारगड स्पोर्ट्स सिटी खातीर घेतिल्ले जमनीतली 50 एकर जमीन आयुष मंत्रालयान नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगाक घेतल्या। प्रकल्पाक गोंय सरकाराकडेन कबलात केल्या म्हूण मंत्री श्रीपाद नाईक उलयलो। प्रकल्पाचे टेंडर तयार आसा। त्या संस्थेत एक वटेन योगा आणि दुसरे वटेन आयुर्वेदाचो विभाग आसतलो। ताका लागून फॉरेन टुरिस्टय खंय गोंयांत येतले। 2 टप्प्यांच्या प्रकल्पाचेर हजारभर कोटी खर्च। धारगडची स्पोर्ट्साची जमीन आशिल्ली पळय त्या हातून आमकां 50 एकर जमीन मेळ्ळी ऑलरेडी। आणि केन्ना सांगले आमी आत्ता कदाचित फुडल्या एक 8-5 दीस आमकां पोझिशन मेळटलें। आमचे टेंडर रेडी आसा आणि हो जो प्रोजेक्ट जातलो हेजो बीग प्रोजेक्ट जातलो आणि तातूंत आमचो MOU जाला गोवा सरकारा कडेन आनी त्या MOU मध्ये ऑलरेडी जे जॉब आसा हांगासर जवळ जवळ 80% जॉब हे आमचे लोकलांक प्रायोरिटी दितले आणि उरिल्ले जे 20% आसा ते जर हांगा पोस्ट अवेलेबल आसा ते ताका प्रायोरिटी पयली दितले, नाल्यार ते जे प्रोफेसर सारके पोस्टां कदाचित मेळनात ते आमी आउट ऑफ गोवा हें करतले अशें। आनी त्यामुळे जवळ 3 हे जातले, म्हणजे एक सायड आयुर्वेदा, दुसरी सायड योगा। कारण योगा हे गोंयान म्हळ्यार जर टुरिजम ज्या पद्दतीन चलता टुरिजमाक निश्चितपणे आमकां गोवा हेल्प करतलो आणि वेगळे एक स्पेशल योगा खातीर आमी वेगळे कॉटेजीस वगैरे करतले की फॉरेनर जे येतात पळय तांकां एट्रॅक्ट करपाक एक वेगळे तरेचो म्हणजे अशें म्हणू शकता की हेल्थ टुरिजम आमी योगा टुरिजम। बाबू आणि बाबल कवळेकरांच्या मटका केशीत अटकपूर्व जामीन अर्जाचे सुनावणेक आयोग विश्वेश करपे पावलोच ना। आयोग ना म्हूण सरकारी वकिलाक कोर्टात आर्ग्युमेंट करूंक मेळ्ळो ना। दक्षिण गोंयचे डिस्ट्रिक्ट प्रिन्सिपल जुईजान घाळपणां करतात म्हूण क्रायम ब्रांचीक बरीच उजळावन काडली। आता 4 ऑक्टोबराक पुलीस कोर्टात आर्ग्युमेंट करतलो। बाबू कवळेकार भावा वतीन एड राजीव गोमसान शुक्रारा आर्ग्युमेंट केलो। बाबू आणि बाबल कवळेकार मटक्याचे केशीत भितर पडत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक गेल्यात। शुक्रारा मडगांवच्या दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट कोर्टात अर्ज सुनावणेक आयलो। कवळेकार भावां कडल्यान एडवोकेट राजीव गोमसान आर्ग्युमेंट घाल्या उपरांत क्रायम ब्रांच आणि आयवो विश्वेश करपे कोर्टा मुखार एक्सपोज जालो। आयवो येवंक नाशिल्ल्यान पब्लीक प्रॉसिक्युटराक तोंड धांपून बसचें पडलें। कोर्टान क्रायम ब्रांचीक बरीच उजरायली। बाबू कवळेकाराचो वकील राजीव गोमसान पुलिसांच्या तपासाचेर दुबाव घेतलो। बाबू आड पुरावे कोणे तरी खंय प्लांट केल्यात। I pointed out to the court that there is defects in the investigation. How there was a delay in the ACB had come to raid on the 16th, and they said that they found these articles of gambling on the 16th, but they informed this to the crime branch only on the 19th, and the crime branch attached these articles of gambling only on the 20th. So I pointed out that there shouldn't have been 4 days delay in attachment of these articles if they were actually found on the 16th. If they were found on the 16th, nothing prohibited them from attaching on the 16th for the ACB to inform the crime branch on the 16th itself to come there and attach these things. The ACB put their own lock to this the room where they say these things were found, but these locks were not sealed. And these keys of these locks were kept with the ACB and thereafter handed to the crime branch. And these keys of these locks were also not sealed. So the compound wall has, at this place where these rooms are, has 3 entries, which are 2 of which are unmanned. Anybody can jump over the compound wall, get into these unmanned gates. Could have kept these things in this 4 days period. So there is a possibility that the entire scene was tampered with, that these articles could have been planted. This is what I pointed out to the court. The public prosecutor was not in a position to argue today, so the matter will be fixed on the 4th for further argument. Here to apply Prevention of Corruption Act, they have to point out who is the public servant who is corrupt and who is implicated. That is they have not pointed out. They have to show that a person is involved. कोर्ट आता 4 ऑक्टोबराक अर्ज सुनावणेक घेतले। तेन्ना पुलिसांनी बाबू आणि ताच्या भावाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर जाप दिवपाची। तो मेरेन बाबू आणि बाबल मेकळे तांकां कोर्टान दिल्ली अंतरीम थाकाय लागू। दोगूय समन्साचेर क्रायम ब्रांचीत तोंड दाखोवन आयल्यात। घरात मेळ्ळ्यात ते मटक्याचे स्लिपींचे बूक आणि मटक्याची स्टेशनरी बाबू कोणाची म्हणटात ताचेर सगळ्यांची नजर। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेऊ एक ब्रेक।